voini January ni somni panga kumsang ni somni pali ningani ani a in zawain chibaile vekule Guwahati High Court Aizol Bench chuan ramdang ku wadan lawatol ruk chungchanga December ni somni pakwa kumsang ni somni pakhata Champhai Police Station na FIR thelua thubuai zialu ani lo chan sawifiah turin a hriat tira kovara tol ruk chungchang chu chui thale turin sarkar a hriat tir bok ramdang kovara tolruk chungchanga hian wanram chuangi chaltlang chuan December ni somni pakwa kumsang ni somni pakhat khan Champhai PS a first information report theluta April ni somni pakwa kumsang ni somni pania Guwahati High Court Aizol Bench a public interest litigation PIL athelut le bok PIL chungchang hi Guwahati High Court Judge pani Justice Michael Zothan Khumale Justice Marley Van Kungi te chuan January ni somni pani kumsang ni somni pali khan an ngai to a PIL thelut to ayo in ukil silal fakzuala ading High Court thu chuaka alandanin December ni somni pakwa kumsang ni somni pakhata FIR thelu chu Champhai Police Station a zialu register ani lawangin High Court chuan hearing nei le huna Champhai Police Station a FIR zialu ani lo chan sawifiah turin a hriat tira Champhai Police Officer in charge in preliminary inquiry ati tona chu kota thelu turin a hriat tir bok affidavit thelua chuan FIR chu police in cognizable offence an ngai lo wangin Chief Judicial Magistrate a chui phalna andila mase police in preliminary inquiry po ati lo wangin CJM chuan chui phalna apelo High Court chuan kovara tolruk chungchang chu chui thale turin Mizoram sarkar a hriat tira state sarkar in adoni chuan a chuina chu CBI ne na alan theiti atarlang Court thu chuaka alandanin Assistant Commissioner CGST Central Khatla Aizolin January ni sompariat kumsang ni somni palia affidavit athelua chuan Mizoram Sarkar le GST Central Commissioner ten Champhai District atanga district danga kovara phurchuan turin e-way bill anti chuaka chumi ang chuan kovara tangin GST la kani kumsang ni somni pakhat atanga kumsang ni somni pani chungkhan Mizoram Sarkarin kovara phurkwalna tan e-way bill ati chua kovara hlutzong chu chengnoi sing khat zani somriat pakhat point bial panga ani a chumi kumvek GST commissionerin e-way bill anti chua kovara hlutzong chu chengnoi sang thum zasari somriat panga point pariat pathum ani kumsang ni somni pahnia tanga kumsang ni somni pathum chunga kovara phurkwal na tura Mizoram Sarkarin e-way bill ati chua kovara hlutzong chu cheng noi sing khat sangthum jali somsari pariat singa sangni zaruk somthumani a GST Central Commissionerin e-way bill ati chua kovara hlutzong chu cheng noi sangthum jani somni pasari singkwa sangthum za somni pali ani sarkar kumkalme kumsangni somni pathumle kumsangni somni pali chunga kovara phurkwalna tura Mizoram Sarkarin e-way bill ati chua kovara hlutzong chu chengnoi sang khat zathum somruk singli sang khat zakwa somkwa pali le GST Central Commissionerin e-way bill ati chua kovara hlutzong chu chengnoi sang khat zaruk som pakhat singa sangria zasari somkwa pathum anibok Assistant Commissioner Custom Preventive Division in July ni som pathum kumsang ni somni pania affidavit athelua tarlandanin Mizoram Sarkara Horticulture Department in kumsang ni som pakwa tanga kumsang ni somni chunga Mizoram ko wathar chwa za chu metric ton sing thum sang thum zanga somli ni a chungjinga chuan Champhai district a thar chwa atillo Home Department Iowa affidavit thelu tu Under Secretary in January ni som pasari kumsang ni somni pathuma athelua atarlandanin Champhai district le Khozol district a kumsang ni somni pakhat le kumsang ni somni pahnia kova phuntanani a mase tunthengin kovara thar alanilau nimin ni somni pali kumsang ni somni pali January thla khan pamra chuan press release yamin an press release a chuan Parbatia Chatagram Jana Samhati Samiti PCJSS Bangladesh Chittagong Hills Treka Chakmahel Polho te swan tuna hian Mizoram Chunglonglei District ale Mami District chunga military training an nei mekaniti pamra chwana sia a he helpol hi JSS Santu group anin ti bokani an training na munte Longlei District a Salmor Tarabania Chumo chumi
Malchari Family Quarters of the JSS Santi Bahini Cadres, Balukia Chari, Andar Manek Village, Mami Distrika, Silsuri Village Company Commander Alo Chakma, Amchari Commander Binanda Chakma. Hetianga Hilpolten, Mizoram Sungeya Military Training Annehi, Mizoram Tantil Tralotakani Wangin Pamrachuan Angai Tutakleni, Kandam Lenham Tantil Poitak Klente Ani Wangle, Mipoititan po Ahim Lovin Aral Muang Laulea, Mizoram Sorkar Hian Heng Hilpol Training Center hi, Titop Ngal Turle, Mizoram Sungatanga Nutbongal Turin Kangena, Antitopa and Nutboloni Chuan, Pamrachuan Atiam Dan Berin Ma Alaang. Kanram kannam kansa khwahim na tura chuan engthil po kan dozel donani Silal Chen Lawa Secretary General Pamra General Headquarters Aizol President ka chu to don lo Electoral Politics Cholsan katumto Sawta MPCC President Mizoram Pradesh Congress Committee Swanimin Khan Sibis Farm Mualpuya Kumthara Party in Toitharle in Fuithar na hun an mga Congress Party in Shwaitu Antlantura, President Achu Todon Lautile, in Tlanashimshim Achu Todon Lauti Asoye, MPCC President Pulal Sotasuan, Lok Sabha in Tlananaya, Hemimahian Shwaitu Tartlan Antumti Asoya, MPCC Shwaitu Tartlan Turapo, Shwaitu ni Achu Todon Lauti Asoya, Kakumalaw tamtonen in Tlana Chuve Katumto Lava, Electoral Politics po hitol san katumtoni ati. Nimina an party in Lantar na huna Pulal Sawta, President MPCC Chuan, Thusoin, Mizoram and Koltu Turtlana, Sorkar Trasiam Turin, Rimtakin Kantoka, Mase Mizoram Mipuin Enchin Andua, An Enchin Potlo Chuan, Andam Don Wangin ZPM to Enchin Turin and Tanga, Sorkar Trasiam Turin Ram Mipuin and Besia, Kaini Point kan Besiani ati. Lalso the Chuan kan Besi ang Lotlin na kan Muzotalo, Hey hi party president kaninangin, in Tlana akan saklaw na hi kamo ani, Kakumte law tamveta a, Kanram Tana na tra Turin, Patianin Shwaitu min pile don ti soyin, Congress Party, Shwaitu Chuan Patian Lamhoya, Fingle Rem Shetaka Party Shwaya Chulani, Kandule kan tumber chuni na le chanvo ni lovin, Kanram kan nam kan sa kwa hum himle, Kan Party chatna ni zel ro se atibok. Pulal Thanzara Senior Vice President MPCC Chuan Pathianin engkim tan huna ruata Rorel tu te po Pathian ruatan ni ti soin Ram en Turin Pathianin mi puite kaltlangin Rorel tu min pe a party le Paul Shwai Turin Shwai tu min pe a min ruat sakchin mani chau in ngai twalawin tuna le nakin thlenga party Congress Party na thokle thia kai thochia hi kan ngai twa turani ati MPCC Vice President Pulal Nunmoya Chuango Chuan Tanwa na inthil thra tam taka thlentir thina ramchunga danglamna thlen thinti soin ramtana Congress Party na tam tak pathian le mi puite zara alo thokto a chutiang na thana sazoka thokle turin mani po danglam ngamin kanzawaya teimak na Tanwa na le inpek na nen ramsiam thaturin kan thole ang atibok Dr. Lalmal Somang nga ka Treasurer MPCC point soin Congress Party in Malsom na adon chinsan chu mihar sale niam zokte lamchang ani na hi ni ti soin midang te mangai na nen thokila lalpa ngak tu te ero chuan an chakna an siam thalenga mupui te angin thlain an thlok chawanga Halloween an tlananga chawlovin kein an kalang atibok Indo Myanmar Ramri hung Union Home Minister Amit Shah chuan January ni somni kumsang ni somni pali khan Sasastra Sima Bal SSB Rising Day Voice somrukna test puraneya India le Myanmar Ramri kilometer sangkha zaruk somli pathuma thui hung ani thwai tur thosoya hehi tilo tinani chuan India Myanmar Ramri kilometer som paru khwam chung zalen taka inkalpo theina Free Movement Regime FMR chu atop ngal don ti nani Ramri hung chungchang hi tuna kan Chief Minister Pulal du amahian tun ma tangin alo aw puina sa tolhea adin na po zoram mi puite hian kan chiang tlang viawa mizo nam hi India Myanmar le Bangladesh a minop tu ten kan rem ti na tillovin min chendara min dai dang tu Ramri te hi barlui Ramri ani wangin kan pom lo ti hi adin na ngai reng ani he thu thau hi tun naya India Prime Minister le Home Minister ne na athen chu ni a heti la hian sarkar lai puin Ramri hung atum tlatani chuan keini tan chuan ti wak ngai na omlo thua soitel bokani zofa te rorel na pakhat noi omti chungchanga hian Ramri hung hi min kham tu lian ber anilawa
kan due mo du lewe mo sarkar pani noya zofa te chu thenin kanom me kani hemi chungchanga Dr. Rodinga Ambassador Ministry of Foreign Affairs National Unity Government Burma mipui sarkar media pakhat USA Mizo Newsin akom na a zofa te ram khata umti hi chu kan ngai to vek thowinarin oma amai ro chu practical in thil ti theini MT hi chu zona lian tak ni in karing in sui khom thuwa hian Ramri le ram pani emo Bangladesh ne na ram pathuma kanom hi min kham tu lian bera karing lo Burma ram democracy dik tak kan nei thei chuan mi te po kan developanga in kalpo na thatak kanenga tuna European Union ang hian anni po puisa pakhat an mangmaya Ramri international boundary in omzia nei lovin an oma ram pakhat sarkar pakhat noya kanom chawin kanin sui khom ni lawa ramdanga omchung po hian in sui khom na thatak kan nei thei ni ti hi kamu dan ani atia phwa chop dai dan na Ramri hian namni na achen sang tak tak thei ngai lawa achen sang ani point nam chu ain sui fina achen sang tu dai dan na bang chu achim tho tho thin he hi ni tarsa walupa tir ko polana lo soi chu leichung zonga turin bulmun khatvekin namtin min siama andan hun bi te ruata anom na ri te po akham saka ti mai ani rem ruwa tu Ramri khamsa chu ading changjok nge thin chu wangin tuna Mizoramin hun engamo chen har satna na men lo alo to le to mek dan lawa bungrwa lo lute ruilo tollu na kong pui kan ni mek le ruilo wanga kan thlai tam tak an thi zoi na ti zia omani theinan Mizoram sarkar chakna mai ba ka sarkar lai pui chakna mangin kan veng theinon ta ngai mai la Free Movement Regime FMR le border fencing wanga zona thak in unaw na chut cha ang hiala kan ngai te hi kan thi sen zom puite ni na hi alowa pon lang omve tun kan din mun atan chuan Ramri hung he zofa te thendar tu ang zia jang chuan ingai lawang u ro thua ma sai lo Ramri chungchanga sarkar ma sa malak na za oma sarkar point angai pui mo le Home Minister puke sabdangan Ramri chungchanga sarkar ma samalak na te za omati thu soin tuna sarkar kalmek po in sarkar ma sa malak na chu angai poi mo hleni ina soi he thu hi voina Mizoram State Boundary Committee thut khom na a Home Minister chuan a soya Ramri him mi poite thlamuang taka an khosak theina tur nor chwa chuan thupui berani thu soin Chenom State nen kan lungrwal tlan na tur kan zona poi mo atibok tun chum hi State Boundary Committee a thut khom voi rukna ni a tuna sarkar kalme ka ero an thut khom voi khatna ni thung State Boundary Committee a telpol le party sang ayo ten Ramri buai chin fel ani a inrem na nei thwayan du to thuan soilom Home Minister puke sabdanga kai shwai Mizoram State Boundary Committee chuan sarkar ma sa hun toplama Mizoram sarkar le Assam sarkar in dor nakal tuang lai Mizoram MLA in thanwanga chol leilok chu thartho tura malak tha anti a Ramri chungchanga ngai dan sang omte soi hovin hunrem chang ma sabera thut khom le ni se anti ni Mizoram State Boundary Committee hi July ni somthum kumsang ni somni pakhat khan avoi khatna nan thu khoma September ni sari kumsang ni somni pakhat November ni som pasari kumsang ni somni pakhat le January ni somni kumsang ni somni pathuma ten thu khom to bok Raltlan pathumin auto driver Vaw Hlum pani manto Siaha auto rickshaw driver zo asa ECM vai Siaha chu Raltlanin an Vaw Hluma tukina auto an mu nuwa twal thatu zinga pani chuman an ni to a an ruang thuruk na lama pakhat hi shwai ngalani nimin January ni somni pali kumsang ni somni pali khan Siaha auto rickshaw MZ03 7550 zawasa ECM vai Siaha khalchu Myanmar lam refugee nia shiat mi pathum ten longtlaya an manga longtlaya chang hian zandar sari vela anon letle nia shiatani a ni zandar kwa chang khan driver hi achung ten an bepop theilawa tukindar somvel khan auto rickshaw hi Siaha dai council veti farm bula mu ani auto rickshaw mangtu te pathum hi Siaha PS staff ten an man to a pani hi Siaha PS colony a zoa sa ruang andana an soimun tuipui ferieral longkai district lama Siaha police ten an shwai ngal ani refugee paliten auto driver an Vaw Hlum wangin he thubwa sailai hian Siaha police station a mipui an pung khoma soito angin refugee te hian auto hi nimin khan Siaha tangin longtlaya an hayara an Vaw Hlum zuita ni in an soye Israel sipaiten khan uni san hual
Israel chuan Hamas be na wanga thotan nia an sipai somni pali an chan nuwa Gaza Strip chimlama khopuilian ber Khan Yunis chu an sipai ten an hual vek to ti asoi Khan Yunis sa hian Hamas roi to ti chuan Israel mi an man te chu tanela an bi ruk pui mek nia shiatani a Israel sipai ti hian khopui chung then khathilutin an dap mek ani Israel sipai ti hian Gaza marlama Hamas munte an lak saknuwa nikum December thlatir lama tangkhan Gaza chimlam hi an be chunzom le a ni reilote nuwa Khan Yunis khulai li hi an lu chil thei to don ni in an soi Israel Defense Force IDF chuan Khan Yunis marlam biala chengte chu an himna turin Mediterranean tuipuilam almawasi lama insaseng turin an sha tirlok bok Israel sipaiti Hamas chuan na takin an lo doleta Khan Yunis brigade hi Hamas nuaya Paul chakber Paul nia ngai an ni Israel lam chanchin ngai thlak chunzomang Gaza Strip chunga darkar somni pali chung in biak pona tolovin hi indona chu anua avoi som pakhat akho bona ni Nimina UN Security Council lama Middle East boina chinfelna le Palestine chungchanga meeting nei na ministerial level a debate nei ni a hemi a hian ramsang sanga changa diplomat sumruk chuangin thusoina nein Sergei Lavrov point Russia tan palai na athok Israel tana UN ambassador Gilad Erdan chuan minute som chung thusoina anei na Russia in Iran drone te Ukraine mi poite thana turin aman thu soilangin Iran poi khoina chuan ramdang te po thlengzelin Russia ngei po ala chule tangti in a soye Israel ambassador in Palestine chungchang thu soina anei chandon hian Arab Ram ayo engmoza te chuan UNSC meeting nei na hi an chwa san ani Israel chuan Hamas be na wanga thotan nia an sipai somni pali an chan nuwa Gaza Strip chimlama khopuilian ber Khan Yunis chu an sipai ten an hual vek to ti an soya Khan Yunis sa hian Hamas roi to te chuan Israel mi an man te chu tanela an bi ruk pui mek nia shiatani Israel sipai ti hian khopui chung then khathilutin an dap meka Israel sipai ti hian Gaza marlama Hamas munte an lak saknuwa nikum December thlatir lama tangkhan Gaza chimlam hi an be chunzom le ani nireilote nuwa Khan Yunis a kholai li hi alu chil thei to don ni in an soya Israel Defense Force IDF chuan Khan Yunis marlam biala chengte chu an himna turin Mediterranean tuipuilam almawasi lama insaseng turin an sha tirlok bok Israel sipaiti Hamas chuan na takin an lo dolet boka Khan Yunis brigade hi Hamas nuaya Paul chakber Paul nia ngai ani Israel in thlani in ka hai puan rotna siam Israel chuan Qatar le Egypt palai te kaltlangin Hamas firfiak Paul chu an mitang te in thleng ton na turin Gaza Strip a thlani chungin ka hai puan rotna asiam pui nia soi ani hemi chungchang hi US news site Axios chuan tarlangin Israel official ti chuan in rem na hi state shranga kalpui tum ani thule ama saberin tang zinga meichia te in thleng ton masak bera adota mipa kum somruk chunglam annuwa natna neite tia kalpui anruwa manti ansoya rotna hian tang in thleng ba ka Hamas mission zinga thito ruang lan chon te po atel bok anin rem thei chuan Israel hian anram jela Palestinian tang tam tak an chua dona azat tur takero soilan alani lo Israel in rotna siama hian thlani in ka hai puan ti ni in doti topna toiro atel lo thung ma se Gaza Strip khopui sang sanga Israel sipaida azati ro ti tlema in dona wanga Gaza marlama cheng mundanga tlan chia te po anom na nga ya an kirle phal sakti te tel bok New Zealand in Red Sea defense team tirdon Yemen ta hoti helpot and Red Sea longlian kalte anbe me kara New Zealand chuan Red Sea security puitur member paruk omna defense team tir atum tia soi United States te Britain chuan Iran thlop hoti helhovin Red Sea anbe chan let na tan Yemen ta helpol ho munte anlo bele to bok New Zealand Prime Minister Christopher Luxon chuan hoti helin commercial le naval ship anbe thin chu andem thu soin New Zealand chuan Middle East le mundanga polong lian te zalen taka anchet vel theina tur chu thlop zel don ani ati hemirwal hian Yemen ram chunga New Zealand defense mele sa hi anlu don lawa bepui thlak na po antel don ti soin
tuipuya longlian te himna tura malak na Atei angangin an puidon ani ati. Foreign Minister Winston Peters chuan New Zealand malak tumna chu Israel Hamas in do na thleng chungchang nen soizum turani lauti atar lang bokani. Hothi hel hian Red Sea an be na chan hi Gaza Strip Palestinian firfiak pol Hamas laka Israel in be puya thlak mek an du lo na lantirna ni in an soi ani. China in Pakistan ven himatia Iran ne na boruak thalo tak nei chomek Pakistan ram chu China chuan athlawang ho sakin ven him atia. January ni som parukhani ran hian Pakistan rama sani firfiak pol Jayas atli munya ansoi Balochistan province mi chu missile drone mangin akapa heian Pakistan na tilom lo hlea achan le natan Irana firfiak pol munya ansoi chu akap zui ve bok heng thilwang hian rampani te inkar hi athalo hle ni rampani te inkar boruak thalo siam thatur hian China chuan malak atum thu soya China Foreign Ministry thupuang tu wangia bin chuan Iran le Pakistan in anin shia thiam lo na te siam thatuma ma anlak na chu China chuan lomom atilhea boruak thatak noya in biak na nei mangin inzom na le thodun na thazok nei zel po aduni ati hemi rual hian Pakistan in aram himna veng him tura abe na chu athopa ven him puya tiam ti asoi bok Iran le Pakistan hian an inkar boruak siam thana turin an ambassador te chuan in biak na an nei chunzom tur thuan soi January ni somni pakwa hian Iran Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian chuan Pakistan tlo atum bok ani. Birenan all party meeting ko Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan soilo tak Citizenship Amendment Bill 2016 chungchanga inron khomna nei turin thotrani khan an state a political party zongjong telna tur meeting ako Chief Minister in he bill soiho tura meeting ako la hian zirlai pol lian parukte chuan bill dulo na lantir na hi New Delhi a January ni somthuma an huai hot don bok Biren Singh hian Congress right to ten governor Nachma Heptulan hena he bill soiho tura special assembly session ko turangen na memorandum an thelu nuwa all party meet hi akawa governor hian state sarkar chu session ko le ko lo tur chungchanga thuron peturin atibok Manipura Notice Development Party NEIDP point he bill hi atlang lo na turin an nun na po thapanin huam thon soi ve mek boka Supreme Court a an kaldon thole marchaka political party zongjong te po signature campaign ni pui turin an ngen bokti NEIDP president Naringbam Samarjit Singh chuan a soi tun nai loka Lok Sabha a pass bill hi NEIDP chu na takado lovin mi puite do dana do dalna le mi puite himlo na ni in an soya nun na hial po chana do tlat antum ti an soi ani